Dobro večer svima, poštovani gledateljice i gledatelji. Evo nas u 189. emisiji. Bez nekakvog prevelikog uvoda reći ću samo da večeras pričamo o uzrocima hrvatske strukturalne krize, namjerno ne kažem samo ekonomske. Koji su to ključni nedostaci naše strategije? U Hrvatskoj se izbjegava čak i sama riječ socijalizam, a zapravo ćemo pokušati danas malo govoriti o socijalnoj ekonomiji u odnosu na liberalni kapitalizam kakav imamo danas. Je li socijalna demokracija jedno od mogućih rješenja? Evo, večeras su s nama u studiju profesor dr. Ljubo Jurčić, profesor ekonomije i saborski zastupnik i predsjednik Hrvatskih društva ekonomista, dr. Antun Vujić, saborski zastupnik SDP-a i predsjednik Središnjeg savjeta SDP-a, i magistar Mladen Jakopović, politolog, trenutačno na doktorskom studiju sociologije na sveučilištu Cambridge i član uredništva znanstvenog časopisa Debate i glavni urednik časopisa Novi plamen, o kojem smo vam dosta govorili i prošle godine, a i ove godine i u ovoj emisiji ćemo isto tako malo govoriti o Novom plamenu, dakle o časopisu za gospodarska, kulturna i socijalna pitanja, ali tako? Politička, socijalna i kulturna. Da. Imamo pitanje za vas, referendumsko kao inače. Malo smo, dakle, ovako to sveli na dva zajednička nazivnika, pa vas pitamo koji vam je sustav prihvatljiviji. Ako je kapitalizam 060828282, ako pak socijalizam 060838383. Prije nego krenemo na pitanja i na razgovor s našim gostima večeras, reći ću vam, kao i u prošloj emisiji, da možete nabaviti humanitarne božićne poklone, kao što su ovi krasni tanjuri koje vidite na stolu. Dobit ćete isto tako i broj na koji možete zvati. Dakle, sva sredstva idu za socijalno ugrožene obitelji, za samohrane roditelje prije svega. Tu je i ova košarica sreće, hrvatski brend bih rekao. A kad smo kod toga već, još samo da vam kažem, kao i u svakoj emisiji, pokazujemo nezagonetne predmete iz bogate zbirnice Antimuzeja Vladimira Dodiga Trokuta. Tako je i ovo što imamo u ruci. I večeras vas pitam što je ovo. Evo, izgleda kao nekakva staklena lula. Naravno, na kraju emisije ću vam reći o čemu je riječ. Ali evo, to je večerašnji zagonetni predmet. Kad smo već kod toga, reći ću da je počeo Artomat, prvi božićni sajam nekonvencionalnih umjetničkih proizvoda koji je nastao u kreativnoj suradnji s Muzejem ulične umjetnosti. Kao što vidite, dakle, naravno u popularnoj džamiji, u Meštrovićevu paviljonu, na Trgu žrtava fašizma, od 10. do 24. prosinca možete posjetiti, a ovo što vidite zapravo je izložak Trokutova Antimuzeja. Evo, večeras govorimo, dakle, o ovome što sam rekao u uvodu emisije, no ipak kad ste nam već ovdje, iskoristio bih vas pitati zapravo ovo sve što se događa s bivšim premijerom Sanaderom. Dakle, pitanje je kako komentirate zapravo činjenicu da korupcija postoji na najvišim razinama i znamo da SDP nije htio podržati izbor Mladena Bajića za treći mandat za glavnog državnog odvjetnika. I interesantno je da osoba koja je sada optužena, odnosno sumnjičena za sve za što je, u vrijeme dok je bila premijer, možda se isto znalo, ali se ništa nije poduzimalo, sad se odjedanput poduzima. Kako to komentirate? Evo? Koče. Da, evo, vi nam recite koliko zapravo ta korupcija zapravo šteti ekonomiju same države. Ja. Pa ja sam od početka 90. se bavio sa privatnim biznisom, kako se to kaže, i zapravo dok sam se bavio nisam ušao u poslove sa državnim poduzećima. Jer je to na neki način, direktno, indirektno, uvijek se dalo do znanja da se treba platiti da se uđe u posao. Tako?
A budući da sam se bavio i ovim što se bavim ekonomskom znanošću, povijestvom, malo političkom ekonomijom, pa me zanimalo zašto je to što ljude vuče u korupciju, koji su izvori korupcije, kako se korupcija prepoznaje, koje su posljedice ekonomske, političke, financijske i tako dalje. I onda sam našao jedan rad koji se radila Svjetska banka, jer se ona time bavila, ne samo po čitavom svijetu, od Nigerije, koja je to dosta na visokom nivou, pa preko Europske unije, Japana do Ujedinjenih nacija. I tamo ima ta dosta dobra analiza kako nastaje korupcija, kakva je razlika između korupcije i mita, kako se prepoznaje i kako se bori i tako dalje. I sad tu imaju u osnovi dvije vrste. Ima incidentna koja se ad hoc dogodi zato što je neki splet okolnosti izdvojen pa se dogodi, a ima i sustavna korupcija gdje je to jednostavno način življenja. Tako da smo mi, mene to poslao jasno, ja sam to i pratio amaterski čitajući te radove i preveo sam tu knjigu i objavio na hrvatskom jeziku 2000. godine, to nikog nije zanimalo. Onda sam išao se igrao malo pa... 2000 nije bilo. I onda sam to tako da je u Hrvatskoj de facto, ako zaboravim rat, makar rat stvara takve dovede na površinu osobe koji su u nekom sasvim drugom sustavu ne bi primijetili u tom sustavu, takvu atmosferu ne isplivaju. I tako da je fakto po meni je, ako za 96. tako 5. 6. da je se rat nekako prestao, onda nastaje ta sistemska korupcija u Hrvatskoj. Način življenja, u jednom segmentu i način vođenja politike i jednostavno korupcija se ispada u svim dijelovima života. I gospodarskog i političkog i ona se postiže stvarati i vezivati interesne skupine i tako da je to bio jedan produkt vremena. Sustav je zapravo indirektno to tolerirao, jer to je bio način življenja. Nije se stvorila kritična masa da se ugrade osigurači u sustav, jer dugim cijevima se ne može boriti protiv korupcije. Ne može se zakon od korupcije boriti protiv korupcije, nego jednostavno svi zakoni, sve institucije, sve procedure moraju imati u sebi ugrađen taj osigurač, odnosno protiv sustavne korupcije se morate boriti sustavom, a samo po periferiji policije, odvjetništvo, USKOK skuplja to. Međutim, eto, mi smo došli do te situacije da su prvo morali reagirati policija, USKOK i odvjetništvo, da bi se postalo općoj javnosti poznato jasno o čemu se radi. Sad mi idemo od vana prema centru. Ja kad sam razgovarao tako u slučajnim susretima sa ljudima koji se bave tim, odvjetništvo, policija, USKOK i tako dalje, obično se je pričao riba smrdi od glave. Sad rekao, nemojte ići na glavu, jer to je apsolutno nećete uspjeti, moj prijedlog, nego de facto morate početi od onih ljudi koji od te korupcije nisu imali koristi, ali su nekako bili uključeni u proces. I on nema interesa da brani oni koji su imali. I tako 2-3 stupnja dođete, to se u strategiji zove koncentrirani napad, u 3 koncentrirana kruga sa izvana, ovdje počnete sa benignim, pa polubenignim, pa oni koji su uključeni, ali isto mogu biti amnestirani, dođete do glavne ribe. To je u našem sustavu bilo tako. Tako da je to bilo po meni sustavno. Jednom je prošlo, drugi put je prošla transakcija, onda su vidjeli da to funkcionira, a kad funkcionira zašto to ne bi raditi, onda kaže pa to je normalno. Tako da u jednom trenutku, razgovarajući privatno na pivi, gemištu i tako dalje, s tim ljudima, oni su se osjećali tako da su imali izreku ni atomska bomba nam ne može ništa. Da. A ja sam... Ja. Da. Mislim da si ti razvio pogotovo ovu temu incidentne korupcije za koju ja mislim da je skoro pa i nevažna, ali mislim da ima previše. Sustavno, da. Ali po meni je korupcija zapravo zakonomjerni rezultat tipa organizacije najprije pretvorbe, pa onda privatizacije, a onda poslije toga podjele, da tako kažem, stečenoga plijena. Tako da zapravo kod nas nije problem incidentna po meni korupcija koja svugdje ima, nego ona koja proizlazi iz karaktera sustava. Mi smo stvorili zapravo jednu cijelu novu klasu ili kastu posjednika koja je zapravo nastala na koruptivnoj prirodi. Nije nastao kod nas u skladu s vašim pitanjem kapitalizam, socijalizam. Nije nastao kapitalizam od rada i ulaganja, nego je nastao ili od stvaranja novih dobara, nego od redistribucije stečenih dobara. Ja vidim da se sada javljaju različiti problemi u različitim sektorima ranije privatiziranih društva, pa sada je netko tu prevario nekoga za
dionice, netko je nešto prodao da nije imao odluke upravnih vijeća ili već šta je imao, a zapravo potpuno smo zaboravili pitanje kako su uopće ti koji su sada u koruptivnim lancima došli do toga da postanu to što su postali. To je zapravo tip kapitalizma, zove se postkomunistički kapitalizam koji je koruptivne prirode i onda je naravno slučaj kao što je sada i sa premijerom zapravo u skladu sa takvim lancem događanja kojega međutim treba prekinuti institucionalno. Vi ste spomenuli Bajića, Bajić je počeo dakle sada raditi. Kritika SDP-a nije bila u tom smislu što on je sada krenuo, nego što se dugo čekalo sa nekim relativno ranije poznatim stvarima na koje smo upozoravali. Ali mi se čini da je odvjetništvo na dobrom putu i da za razliku od onih kvazi koruptivnih afera kao što su bile Indeks i slično, gruntovnica i zapravo simulirani problemi korupcije koji su toliko nevažni da su beznačajni, da smo došli do pravih pitanja, a nismo otvorili sva prava pitanja. Jedan od po meni glavnih elemenata korupcije je sprega dijela medija sa koruptivnim tipom vlasničkih odnosa i u medijima i u drugim sektorima i tako da mi imamo jedan još uvijek debeli filter koji štiti korupciju kao društveni odnos, a to je, mislim, glavno pitanje. Ja smatram da slično vašim stavovima da zapravo sustavno podržava korupciju, ali bih samo nadodao da ne trebamo naravno gledati kroz ljubičaste naočale niti razvijene europske zemlje. Nedavno sam čitao da recimo u Britaniji godišnje se kroz utaju poreza izgubi preko 50 milijardi funti. Prema tome, neke stvari čak koje mi radimo, oni rade puno bolje od nas. Pa evo i Berlusconi je najbolji primjer. U ovim istraživanjima što je bilo humanitarna pomoć Ujedinjenih nacija, smatra se da preko 60% završi u komercijalne svrhe, a ne podijeli se onima koji su namjeni. Pa konačno imali ste istragu hrana, nafta za hranu i lijekove, gdje se de facto nije se amenovalo, ali de facto su svi podaci pokazivali da to od visokog dužnosnika UN-a, sin i tamo dalje bio uključen u te radnje od koje je zaradio milijone dolara na nesreći jednog naroda. I tako je bilo i u Africi, pa onda imate Evropsku uniju, pa imate u Japanu, je to isto na drugi način. Tako da, obično su u našim knjigama piše da su nam Turci ostavili jelovnik i korupciju, ali zapravo je ova korupcija koja je ovdje ne bi se kod nas ni razvila da nisu na koruptivni način ni ulazili globalne kompanije, nazovimo je tako i u Hrvatskoj. I kao ovo što se sada, ako je još jednu rečenicu, ako bi istraga išla malo detaljnije prema našem bivšem premijeru, onda ćete vrlo brzo će doći do toga da ti lanci te korupcije zapravo završavaju u Hrvatskoj, a počinju i negdje drugdje. Neki počinju, drugi pa završavaju. Ja bih htio na nešto upozoriti što ima direktno političku vezu, a to je uopće kako se razlagala i rastakala hrvatska politička scena kad je u pitanju gospodin Sanader, ne presumirajući prethodno, mislim, njegovu krivicu, ali dakle ono što znamo politički, što možemo ocijeniti. Dakle, mi smo najprije imali ovakvu vrstu privatizacije, a onda smo imali isto tako jednu stranku koja je bila visoko nacionalističkog naboja, i to se zvao Tuđmanov period. I onda je Sanader proveo takozvanu detuđmanizaciju, ali istodobno je osnovica postala klijentelistički tip stranke. Dakle, koruptivni elementi, ja sada ne želim reći kao što neki kažu da je ova ili ona stranka kriminalna organizacija, ne, to ne bih želio reći. Ali korupcija ima mnogo veze s onim što se u strankama naziva klijentelizam, a to znači dakle interesi koji nisu vezani uz ono što stranka propovijeda, da tako kažem, nego zapravo uz različite druge tipove veza postaju dominantni u političkoj sferi. I to izrazito kontaminira zapravo kompletnu političku arenu i na neki način ne omogućuje da se ljudi opredjeljuju za stranke prema konceptima stranaka, jer ti su koncepti narušeni drugim interesima koji su postali važniji, a to su zapravo generalno klijentelistički interesi, što je samo podvrsta koruptivnih interesa.